Gwikinyia gwa President Uhuru Kenyatta kigomano-ini giki ruma ruri rwa kuonania thirikari ni ikirite kirore mogaruruku maria marehetwo ministry-ini ya githomo. President akirigicirwa kiriga kiria kirathiururukiirie mutaratara uyu mweru kigie uria arutwo maregeragio niguo mathie gikiro kiu kingi. The lower secondary, which is grades 7, 8 and 9, should now be domiciled in our secondary schools. There will be no examinations in Standard 6, which shall ensure that we have now 100% transition from primary through to secondary school. Thirikari ni komithetie honge imwe iria ikoretwo ikiregana na mogaruruku maya. President akiuga ati ihingica ciagiriirwo ni guteithuranwo o mutaratara ugithiaga na mbere. Tukisema tunataka 100% transition, usije sasa tuanze kusema hakuna classroom, watoto wako chini ya miti. Afadhali mtoto awe chini ya miti na kitabu na kalamu na mwalimu, badala ya awe anatembea barabara za Nairobi na chupa ya glue kwa mapua. We have had 47 different dialogues which were open to the general public without control. Inputs were taken, Your Excellency, and nobody should say that he or she has been gagged. Mutaratara uyu urongoreirie kwehereria arutwo murigo wa gutindikiririo githomo kia mabuku kuma kuri aciari, na riu murutwo niwe urithuragira njira iria kugerera kumana na uhoti wake. Sasa kama mtu amebarikiwa kuwa carpenter ambaye ndio atakuwa mjenzi wa manyumba kubwa kubwa Kenya hii, kwa nini wewe mzazi umlazimishe ati wewe utakuwa daktari? Na huyu mtoto hata akiona site ya damu ya mbuzi anasirai, lakini wewe unamwambia wewe utakuwa daktari. Maundu maria meyumiritie kuma kuri ikundi itiganite ni mamwe ma maria meguteithiriria kurunga mutaratara uyu niguo ugune arutwo ikiro ciothe. Our teachers are prepared and they have embraced this change because they know that this is a great promise for our children. Gukinyeria riu arutani makiria ma 100,000 ni mathomithitio uria magirirwo ni kuiyukia mutaratara uyu mweru guku university iria iheanaga mathomo ma urutani makiurio matigirire ni mathomithia kuringana na mogaruruku maya. Guku anyitite mimatiganite makiheana mendekithia mao megie mutaratara mweru wa githomo. Ministry ya githomo irehoka Kenya othe mari na umenyo na ni mekunyitanira gukinyaniria mogaruruku maya niguo kwagirithia miturire ya arutwo. Ngiribotera Inooro TV de Nairobi, njitagwo Gathoni Wajihia.